Učimo se turščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Mutfak terazisi. Kuhinjska tehtnica. Mutfak zamanlayıcısı. Kuhinjski kasovnik. Mutfak termometresi. Kuhinjski termometer. Huni. Lijak. Sarımsak ezici. Stiskalnica za česen. Narenciye sıkacağı. Ozemalnik citrusov. Patates ezici. Tlačilka za krompir. Pizza kesici. Rezalnik za pico. Mutfak makası. Kuhinjske skarje. Pasta fırçası. Copič za pecivo. Soğutma teli. Mreza za ohlajanje. Tencere altlığı. Podstavek za lonec. Kavanoz açacağı. Odpiralec kozarcev. Buz kalıbı. Model za led. Hamur kazıyıcı. Strgalo za testo. Un eleği. Sito za moko. Pişirme kağıdı. Papir za peko. Pişirme kapları. Pekovske kosarice. Cupcake kağıtları. Kosarice za cupcake. Kürdanlar. Zobotrebci. Tahta şişler. Lesena nabodala. Mutfak ipi. Kuhinjska vrvica. Tülbent. Sirarska gaza. Krema sıkma torbası. Dresirna vrecka. Rende. Strgalnik. Çırpıcı. Metlica. Oklava. Valjar. Ölçü kabı. Merilna skodelica. Ölçü kaşığı. Merilna žlica. İnce süzgeç. Sito. Konserve açacağı. Odpirač za konzerve. Şişe açacağı. Odpirač za steklenice.
Ölçü kaşığı. Şişe açacağı. Mutfak termometresi. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.